ati reka ndindire ile Bwana yangu ameniambia icyo data wanje yambariye niangalie kama litafika. ndabe yuko zakuronka. Tembea ndani ya mafuta ya Mungu, Gendera mu mafuta y'Imana, utaona baraka za Mungu, uraza kubona umugisha w'Imana, utaona baraka za Mungu. uraza kubona umugisha w'Imana. Kubali kupoteza, Wemere gutakaza, kubali kupoteza wemere gutakaze ili uone baraka za Mungu. kugira ubone umugisha w'Imana. Kubali kupoteza Wemere gutakaze ili uone baraka za Mungu. kugira ubone umugisha w'Imana. Biblia inasema ya kwamba Biblia ivuga yuko akakaa, aricara, alipokaa amaze kwicara Rebeka akakuja. araza, Ilikuwa muda wa jioni, ari gace nimugoroba, anakuja araza kuchota maji. aje kuvoma amazi. Anasema ya kwamba Aravuga yuko sina maji ndani ya nyumba, amazi mfise mu rugo, acha niende kuchota maji. njya kuvoma amazi. Sikia nikwambie, Umva ndakubwire, ukifanya kazi ya Mungu uko igikorwa cy'Imana katika roho moja, umutima umwe kumtumikia Mungu, ukora Imana, unaona baraka za Mungu. urabona umugisha w'Imana. Biblia inasema ya kwamba Biblia ivuga yuko akakuja kuchota maji. atagiye kuvoma amazi, Alipokuja kuchota maji, amaze kuvoma amazi, yule mtumishi wa Ibrahimu kosa Abrahamu anamuona kisa anakuja, amuraba ingene ariko araza, hakujua kama ni nani, yamenye ari imbere, lakini ariko yeye akasubiria wewe ni ararindira jambo gani ati ni ijambo ryawe Mungu atakayofanya Imana iza gukora ajili ya Isaka. kubera Isaka. Akakaa, Aricara, Rebeka Rebeka akashota maji. aravoma amazi, Alipochota maji, amaze kuvoma amazi anatia kwenye kichwa. asize mu mutwe, Alipotia kwenye kichwa, akabishyira mu mutwe, anaenda. ariko aragenda, Alipoenda, amaze kugenda yule mtumishi wa Ibrahimu kosa Abrahamu akamwambia, dada, aramubwira ati mwigeme, naomba unisaidie maji. ndagusaba umfashe amazi. Sio badada ba leo, Sabigeme buno munsi unanitia nini moyimbwa? mamagara iki wa mbwa we, Hapana, kufanya vile. suko yawe yabikoze. Dada, Wamwigeme, nakuomba unisaidie maji, ndagusaba umfashe amazi, unisaidie maji ya kunywa. umfashe amazi yo kunywa. Biblia inasema ya kwamba Biblia ivuga yuko Rebeka Rebeka akachukua mtungi, afata umurindi, akashusha, arurusa, akambebea maji, amushyira amazi, akakunywa. arayinywa. Maana Sobanura, mtumishi umukozi wa Ibrahimu Abrahamu alikuwa na alama moja, ikimenyetso kimwe, alikuwa na alama moja. ikimenyetso kimwe, Yeye akinywa maji, waliyanywa mazi, ngamia zinakunywa maji, n'ingame zikanywa mazi. basi yule mtoto mwanamke Atamenya ko yule wamwigeme atakuwa mke wa Isaka. atwara umugore wa Isaka. Sikia nikwambie kitu kimoja, Mwenda kubwira ikintu kimwe, kubali kupoteza, wemere gutakaza, uone baraka za Mungu. ubone umugisha w'Imana. Semeni amen. Amen. Haleluya. Akakaa, Aricara, akampatia maji, amuha amazi, alimpatia maji. yamuha amazi. Biblia inasema ya kwamba Biravuga yuko akachukua, arafata, akaenda kusota, agenda kuvoma, kusota, aje kuvoma, ataenda. agomba kugenda. Akamwambia, mimi Aramubwira ati jewe, acha nipatie na ngamia zako maji. reka mbe n'ingamiya zawe amazi. Nani anajua N'indazi, maji amazi. ngamia nakunywa maji yayo Atuzi ingabire ibyo basangana gute? litre 800 Ilitiro 800. ndio ngamia inakunywa. Inizo ngamiya inywa. Alikuwa na ngamia 10 na ngapi? Yasingamiya 10 na zingahe? Amujui Biblia Nazi Biblia muzi. bajene ya mujui Biblia ilikuwa ngamia ngapi? Bali ngamiya zingahe? Pole sana. Pole cyane. Biblia inasema ya kwamba Biravuga yuko akaanza kupatia ngamia maji, swingamiya amazi. akapatia ya pili, Ayigira akapatia kabiri. ya tatu. Ayigira gatatu. Sikia nikwambie, Ufata kubwire. Rebeka Rebeka, yeye wewe asingelipata baraka, yari kuronka umugisha. asingelipata baraka, Yari kuronka umugisha. asingelipata baraka Yari kuronka umugisha. pasipo kupatia ngamia maji Yatayizo ngamiya au amazi. kupatia mtumishi wa Ibrahimu maji. Kozi amazi. Sikia nikwambie, Ufata kubwire. Rebeka alichoka Rebeka yararushe. kupatia ngamia 10-11 Mwingamiya 10-11. kupatia maji. Kutia amazi. Kila ngamia Mwingamiya. kunywa litre 800. Hanyuma litiro 800. Sasa uniambie Yarabwira. ngamia 10 Ingamiya 10. 11 Saga 14. kunywa litre ngapi? Ndani ya malitiro ngahe? Utaweza wewe? Wabishobora wewe? Mwanamke mmoja, Umukobwa umwe. mtoto mwanamke Mwana w'umwite. akakunywisha ngamia 10-11, Ameshingamia 10-11. zote zikakunywa maji. Zose ziranywa amazi. Baada ya kunywa maji, Inyuma yo kunywa amazi, mtumishi wa Ibrahimu kaza Abrahamu akaangalia, alitegera akasema c'est pas possible, ariko ati ntibishoboka. haiwezekani. Ntibishoboka. Inawezekana. Birashoboka. Huyu mtoto mwanamke Umwana w'umwigeme mwenye Ibrahimu wa Abrahamu
wiwe alama ikimenyetso alama ikimenyetso baba yake alisema sawa yavuze imeonekana cyagaragaye. asingelitoa maji Yatatanga mazi asingelitoa maji yatanga mazi Rebeka asingeliona baraka za Mungu yari kubona umugisha w'Imana asingelipatia ngamia maji yataingamia mazi Rebeka asingeliona baraka za Mungu yari kubona umugisha yule w'Imana. mtumishi Uwo mukozi alikuwa na bage mfuko yaraciye alikuwa na pete yasamye pete alipomuona amubonye ya kwamba yuko anapatia ngamia maji aengamia mazi akatoa bage akuri mpeta akatoa bage ya dhahabu yari pete akamvalisha aramwambika alipomvalisha amaze kumwambika Rebeka akashituka Rebeka yikanga akamwambia hivi aramubwira ati wewe tunakwenda pamoja tunachana mpaka kwenu mushiki wayo kwa sababu kubera baba yangu data wanyu amenituma yatumye mwanamke Mwike. wa mtoto wake umwana wiwe awe mke wake abo umugore wiwe sasa wewe none wewe naona ya kwamba ndabona yuko Mungu Imana pamoja na wewe iri kumwe na wewe hautamuona Mungu na macho kuchakora Imana n'amaso anapita Charama acha mucyarama anapita Kinama acha mukinama Mungu anapita Kinama na koti ya mware Imana yatimije mukina anapita Charama na koti ya rushe acha mukinama niko tutu hautamuona usoibona lakini Mungu ariko Imana utamuona usomuona kupitia watumishi wake bicho mbakozi bayo. huyu dada Uyu mwikeme mimi namshuhudia hapa kanisa tena munide kwishengero hapa kanisa akwishengero ni mtoto anaokoka ni mwana kishijwe ana kipaji afise ingabire ana kipaji anafise ingabire. nilimwambia siku moja Namubwiye umunsi umwe kipaji chako ati ingabire yawe itakufikisha nje Ulaya kizogushikana ari i Burayi. karama ya mtu Ingabire y'umuntu linda sana huduma yako sigamba cyane linda sana karama yako lakini utembee chini ya mafuta ya wachungaji ari gutembere basi y'amavuta y'abakozi b'Imana. usikuwe na karama usiwe na karama Ingabire akisha hanyuma wewe unakuwa kichwa zaidi ya shingo waba umutwe hejuru y'izosi. lakini kitu kimoja Ikintu kimwe shuka chini ya mkono wa Mungu manuka hasi kianda cy'Imana. Rebeka akashituka Rebeka arikanga aliposhituka amaze kwikanga akaambia mimi amwe ati jewe wewe kwa sababu gani kubera iki umepatia maji ya kunywa amazi yo kunywa na umepatia ngamia zako kandi wari ingamiya zake amazi umenipatia maji ya kunywa mama amazi yo kunywa kisha unapatia na ngamia zako maji kandi ingamiya zake amazi. nikwambia kitu kimoja Kenda kubiri ikintu kimwe Yakobo kusema abarikiwe kugira hezagirwe Yakobo kusema abarikiwe kugira hezagirwe Ninasema Yakobo kugira kuvuga alifia kwenye mtoni wa maji yaje kuruzirwa akafia kwenye mtoni wa maji ajya kuruzwa amazi akaona maji abona amazi alikuwa na watoto yafise abana alikuwa na ng'ombe yafise inka alikuwa na mbuzi yafise impene alikuwa na kila kitu chote lakini akaangalia ariko aritegereza acha kwanza yaingira bwa mbere chukua hivi vitu fata ibi nianze kuvusha ndavyambukane nianze kuvusha ndavyambukane baada ya kuvusha maze kuvyambukana utaona baraka yangu ndabona umugisha wake. hautaona baraka ya Mungu ubona umugisha w'Imana pasipo kuvusha utamaze kwambutsa. hautamuona Mungu tuzobona Imana pasipo kuvusha utabaje kwambutsa. hautamuona Mungu tuzobona Imana usingeanza kuvusha utabaje kwambutsa. Ninasema ya kwamba Biblia ivuga yuko Rebeka hakujiamini Rebeka niyiyemeye hakujiamini niyiyemeye sikia nikwambie ugenda kubwire sikia nikwambie ugenda kubwira mubwire jinsi ulivyo ukuri siamini kiriye maana kinachokuwa ndani yako kiri muri wewe kitakupasulia njia kinachokuwa ndani yako kiri muri wewe kitakusimamisha kinachokuwa ndani yako kiri muri wewe kitakuvusha kinachokuwa ndani yako kiri muri wewe kitakupandisha eskaliye takuduza iskariye usijizarau usijizarau Rebeka kwa sababu ya maji akasema ya kwamba anavuga yuko mimi nishakupatia maji wewe lakini acha nipatie na ngamia maji sio yule bwana alimwambia lakini Rebeka peke yake ndani ya roho yake ilimtuma apatie ngamia maji roho yako unakuambia nini juu ya kazi ya Mungu roho yako umutima wawe unakuambia nini ukubwiriki juu ya kusutenire kubera guteza imbere juu ya kusutenire
umurimo wacu wese leo uno munsi tuko hapa juu yake turi hano kubera we pamoja na Mungu hamwe n'Imana. ibongo ni kweli Nibyo yote sisi si kweli sivyo tuko hapa turi hano juu ya dada yetu wewe mshiki wacu yeye wewe tunakusanyika hapa tukoraniye hano juu yake kubera we. sasa nikwambie Enda kubwire tuache yeye turekewe angalie Mungu turabe Imana ishi ndani yake iba muri we afanya nini tokora iki juu ya Mungu kubera Imana. Amen. Rebeka akasema ya kwamba Rebeka aravuga ati acha nipatie ngamia acha nipatie ngamia ngamia zikakunywa ngamia ziranywa. sikia nikwambie Kwenda kubwire Rebeka alichoka alichoka sana araruha cyane pamoja na kuchoka ama no kuruha utaona baraka za Mungu umugisha w'Imana kuchoka utarushe. mimi hapa Jewe hano niko ninahubiri niko navuga ubutumwa ninachoka niko ndaruha najua baada ya kuchoka kazi nyuma yo kuruha nitaona baraka za Mungu nzabona umugisha w'Imana. Amen. Ni mwili hii uno mubiri sio chuma si chuma lakini ni mwili ariko ni mubiri. Rebeka akachoka Rebeka araruha alipochoka amaze kuruha akapatia ngamia maji ngamia maji kujua ni kitu gani ni kitu gani Mungu anaandaa ikimani tegura akataenda agonde kugenda akataka kwenda hivi sasa kugenda ukuri Bwana kaambia stop baba ngamia tagarara gato stop mama agara muceri cho nikwambie niko ndakubarire cho nikwambie niko ndakubarire akashuka aramanuka aestetike no kwicisha bugufi akasema ya kwamba imbabazi zawe zamibiye bidashira urukundo rwawe ruruzira byose Urukundo rwawe ruruzira byose
isezerano concept nitwiteho ibibazo byacu, nitwiteho ingorane zacu, peu importe la situation, ariko inyishu yacu mu guhimbaza. Haleluya. Ntacyo bitwaye ubuzima tubayemo. Vuga ngo narengeyemo twese hamwe. Haleluya. Haleluya.
n'Imana yobimpanira ko wasohoka impapuro gusa ko ari impapuro gusa hose nayashize muhira. Haleluya, haleluya, amen. Nikanga muntu gusa oya ntugire ko babona yasize muhira. Haleluya, oba twumvikana twumvikana. Haleluya, abakiri ngaha haleluya. Uzanira igiseke ngaha uzanira igiseke ngaha. Haleluya, haleluya. Charité bien ordonnée commence. Twumvikane. Charité bien ordonnée commence par hamwe nosubirana amafaranga inyuma. Aya hamwe nosubirana inyuma nanje ndabakoze amakosa. Twumvikane.
amina zinaanza kufunguka. Haleluya! Nukuri aba bana bariko baritanga mu buryo budasanzwe. Haleluya! Bariko baritanga, bariko bakorera ubwami, ntibariko bakorera kuruha. Nagomba dufate iminota 5. Disi, egera ngahe. Nakupa nyimbo moja tu. Haleluya! Yitwa Elize, twarakoranye cyane rwose nawe nyine muri karaoke zitandukanye, ariko uno munsi murabona ko ari imbere y'Imana kandi yashoboye gukora ibikorwa mu bwami bw'Imana. Amashi menshi cyane rwose kuri Elize. Haleluya! 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 Please, gira icyo uvuze, please, gira icyo uvuze. Please.